I welcome you to Public Opinion on Trending Matters. I am your host, Sandy, and today we will be talking about lifestyle, and we will be discussing why do ladies put on makeup and the side effects. Stick and stay for more views. Good afternoon, your friend is Sandy now also. Me di pa de your friend is Waziaka Francis, but obia de omo de friend wa your koto. Hey, okoto. Fachon person me no twetwe nkomo kakra. Fachon person bisa wo say, e di enti na ma ye makeup. Ese so omunya na say enwo so omunye. Me de kaminkwa de nkomo njai. E kaminkwa ankai ye njai because a man big deal nye kra ye drivers ne kra mo ran kaminkwa de ankai ye njai. E di enti pa na wo ka say ye njai. Ana enye wo fa na say me to me de nyame na boye nyina se ne me manim tie na me tie. Ena omo so nyame na bo mo na wo pese odi ahonfe fufuro kama enye nti no ade ne ntwa so enye fe me de enye me fe enye wo fe kra me de enye me fe kra nti okoto wo mpese wo wari kra wo mpese wo yiri be ye bi me yiri me ade a ma hihya se me wale a sa mo moyere na mo hihye no onhye bi sa mo ani we na mo hihye no onhye bi sa o makeups no onhye bi ba uti dio seni opebi aye ndi ebeto yanti seni opebi aye ba sam ani ni mo moyere ndi ebia unan na obeya unsa de mi ma wonye nti wadwin che pa na wodi amaye no wo mpese wo mpe e na wo mpese wodi nsu beye nti omo ye no e de nsusaso na e de bebro oh se ono di ni ho e na obi nsu e di ni ho nti no ebia dachi bia e bekwa ko bu ho akonta wo baby nti yebe srese yenu ya mano munjai ahofe kitawa kitawom esrom aso munjai enye kura enye esrom oh dia nti ama ye sa ne se on se sa de no wo ya e ma ho no ye fe mo obi on gwa ne ho nye fe ba otumi ye sa de no twi nanim ni ade no a e ma ho fe no ekonanim ne ho ye fe esene sane no wote no eno ti na ma yetwi yanim no because utwi wanim a no wanim na ye foforo kra because obi wo kra wa ya abrewa nanim amoamo na so de hia ne so obetwi nanim utwi ya na wa ho fe na ye dai asanso aye kama eno ti wadwin che na wo pa che ni se e wo se ye oh sa media de me hu ni se wo ko bible mu de enye eno de enye e ya ade a enye kura bible tia obi okura obetwi nanim betoto na no wode bibia hyehyɛ nani achi no wasan so de asomade ahyehyɛ ne hwenem ni ade no fact eno de etia mla kura wo yo kristo ni pa de a ehu hia so obeye sa ade no kura ba hyehyɛ won samoyere ni ade no ni nyina ayo maame wata ade nti me de me nko pa de a enye na akwa sese no obi bese aba ebinum so de ebo life pe mema be ma ani bo ba bi so sa no ohunu kra no a eje se ohunu de wonye oh nti me da sa no madwen kire no ade na nye nti se nka me ko apa de a nka se de nyame boye no ke yemfa ne sa eno betumi aboa ye nti wadwen kire na wo pa che se nti wo kọ baby a enwo se wonye kra na me di ka se wo di kọ bible mu di a ani kwa se wo ye na wo di kọ wiase di a ani e wono wokọ nibakro no okọ a obetwi nanim ama nanim so asan ye foforo wo ye sa ade no so ama wo di ade bia ye wo ho a e fataw nti se okọ wiase di a eye e ma wo ho ofe no e kọ nanim ana se wo di kọ bible mu so di a eno de eno so enye oh okay make us me die e wo se obi atun abati obi anepe obi wono ma okọ ba bia e na obeye obi won so ade bia obeye na mo se sia no e ma no mo ye bebrebe dodo oh wa ya baka se wate ye fa ni sei anwea asra nanim oh obeye ne kama ma na ba fom so wo de me kire no na etire no nyini a ankofesi so boni bia anye den amre so wo de me kire no ase e wo se e ma ye wate ase se bia wo ba kromu kana de kakra bia ye wani ma wo ye fine
Enya te se bia wo ton rubber ntie bia be ye ho basabasa. Ana se wo ton pure water ntie be ye ho basabasa. E bia be ko bia wo ye right se wo siesie wani fine. But wo be ye na wo be susu aye. I was say yeah. So because one say ade na mo dey ayo na ebi te se crane. Or they painting nanim nyina bebrebe. Wo hu nanim yie. So aha, e na make up nte bi won so awo ya. E ma wani mu tin fifre. In fifre to me too. We won so a, let me agina wani mfiti anopa kopma nwumre 6 o'clock. Eno no eye. Na de ya na wo se wani ma ye tantanta enye fine. So wo kwa ba bi na wo ba ti se wo san meye foforo because enye wapa. So de material nti make up se de ye. So utumi ya eye fine but ubesusu se do obesi aye no. Sa na betumi akyere. Na dan 90 wa dwencha wo kan se esese yenye ba yenye ma yenye ni bebre. Ye wo se yenye. Bibi bia onso bi wonmo a ade bi wo ha o ya office bia wo ya ma na abroso esua tra na afia ye bebrebe wo da ye hwe mrofo no enye ba bia na o mko mo ye makeups wo ye kra kakra bi light one bi na wa ye so ti se wo ye young girl na wo siso na bia o ba ma bi so o pe wasema wo de we na ye wani bebrebe wo hu wani yie so wo de me che na fe la show no be kokoro na fe wani no se enye so wo hu nse bia wani no hu ya wo de pe wasem because of the makeups no akova wani mu nyaa se ohun de meche no he enti be ka so de ye na emu wo besusu aye na wunyi ankofa susu abone bi amrew. It's good to have your natural looks. You're already beautiful. Why apply makeups? So what I say, Yakopon naturally beautiful. And see makeups to me because according to the Bible no, it talks about makeups. Bible name per makeup. So yeah, if I ya so thing, see. Me find this answer say the Yakopon no one cause I won't pay. The 2% will apply something to it. Because when someone receipts or so did come eyelashes Yakopon they no pay did come. According to near Yakopon they no pay. What are you trying to say? Telling me say Yakopon wan bo we until you wouldn't answer crossing Yakopon. It's really about makeup today. I don't agree with them. To me. But one day show is general public ceremony. You have to look beautiful. You have to catch attention. Also, when you look into for ceremony, for wedding, and now baby's engagement today, you have to buy a little, not much. She managed to say, "Obi I did done." Oh, Obi want to meet you. No, I had to say, "Funu." Oh, when you pan any man, I did them quiet. Also, we train any man and call when you are to any man call, and you're fine. And she said, "Why did be now me apply something small? It's a little." Bibi kitwe bi na mfa wo normal face and yes the place I don't well looking something else that see what just one day show there it's normal. I am not a lady, but as a man, what I can say is that I don't see makeup as something good. The reason being that a woman wearing a makeup and without a makeup, the difference is very big. I hope you are getting me. What is the difference? You can really see that makeup enhances beauty. Makeup enhances beauty. So that when the person takes off those makeups, she becomes something else. You understand me? So makeup really enhances beauty. With you, is it really necessary for a lady to put it on from the answers you are giving me now? I don't think makeups are really necessary. But I'm not a woman. Women may have their reasons. Like as a man, I don't think it's really necessary. But remember, without makeups, the effect is also there, in the sense that the makeup industry creates jobs for people. Do you understand me? So you can imagine the number of jobs makeup creates for women and not men as well, a lot. So if you want to look at the beauty aspect, for me it's not necessary. A DNT na Emma makeup. Emma makeup the pre ahofe.
Uye makeup na. No why so ko. Obema ni hu anu atwa no ani musako dia. No ase o no ase o ko so benya obema no so ani musako. Obi wa ye makeup na. Obema ni hu no be na trate no. Oh friend. Nti ma wa asema wo kan say wo adwin kyerɛ say wo say yenye makeup. Oh, obetimi aye obi wo ho a ope. Obi wo ho a wa sra ma nanimu aye nen so oben. Nti go de makeup ne fa na ye ne so. Nti be ma no hu no a. Who say yes? Oh, we dey no ho ofe. We dey was ne ho ofe pa. Obi wo nso so a ni nanimu ne nyefe. Nti o de stra na bright no hu no sister hu ofe. Nti na ma bebre ye makeup no. Nti obi ma ni hu no a. At times no mo ye makeup no. Omo ya premu afu a che say me ma ni hu on pe na attract wo. Nti na ma bebre ye me ma nti na omo ye. Because obi wo anyanyumi wasra ma na so ba ye nto de fa so na ye soko. Nti no de bebre ye nto obi wo wanya kra o ntimi mpie. Because ono waya ma na ka obi nso wo ho a ompe obi nso wo ho a ope that de be ya e be trate be ma bia atam so sujafo ni bebre ni taaye omo a enwale ye ni de okwa obe ye nanim atam so ye ya wale ndi ya face o manya mi kunu dada nti no eye normal nti me de me ho sa be ko obi nso wo ho ye kristoni nti o se sa anya ma ni de ompe nti no obi a ne se de otie obi a ne se de open the light o hwa ho ebi ni nyamiri kan one awareja ye kra ni fambu mu ye manamofo ya ba ya awareja 1 to neja no ni fambu ebi fi ho ena secondly minim ge bi wokufodia okoye sala se okwakoye no ne ni chinyam okwakoyi o se de ne ni chinyam etu yo ebi ti se ene mpɔhu ekura abai nkusra ne sanyama bebe edi nanso oben wono bibi e fene nanso oben eba ma na nim pa edubon se ene no wo ye yong no hu wo de be ye ho be fe be attract mehu se bi ma akodi efe na chino be nyini no mo se nanso oben aba because when you ho na napompon enya pompon a enya honden a be face saa nyama na mo ye ne biem wo se ha tom aha ye sei na nanso be achew so then it you say sa brand ukru ni mi a hu ba ba mi tan wa ka mebo be yi mi ko fa yonge obega mi kun die wa sha say masan say yes sha say wale 30 years no nya sa say the ai afina ade ni di unya ti mejai internet din so bebre brom one obega ko ye no e chi bo se nyama nya ko na eto chi ma sa hu ofe ni mi hu ya me de pe wa ma hu ya me fe no wa be sesa no ma be mebu mejai such as you internet no e man nya hwe ebi ni se chen ye de sha hwe ne se ye de to nan nyama bi wo hwa ye sua no edi nya but ye man hu ye mema no nsu hu so what as you intino memi de me ka me ko a ye ntwem ye nyan nso so ne de bebrebe awoje ka ho na nso ben ka ho na che se ye se ni pedua ne kra se ni pedua no intino I will advise them sanka omunyai emwa so bo ade nim se no je ho ofe wan fan ka ho nyankopon ammo makeup yan ka ho adam mo pen so ana na no pen so obo se no ho ofe tin so yana no mo hwe ho fen so de ware fiensi obi enja obi cha wawu bedu enya bedu nyina kane no wudu a ye che wade bedu obi enya wale bibiensi na so be anyom be na ye oh okay to me no me feel say omo share to enhance their beauty or in a way to attract men to their side. That is what I know. Okay, but is it necessary for a lady to put on makeup? Is it really necessary? It varies. They said beauty lies in the eyes of the beholder. And see, it depends on who wants it. Me per se, I don't want a lady with the makeups. You understand? Because I want to see your natural face. If I love you not because of your beauty. I love your character. I need your brain, not your physical appearance, because physical appearances can go away, but my love still needs to remain. You understand? So if you enhance me with your beauty and then I fall in love with you, once your beauty is gone, then you need to go. That is it.
wouldn't love your wife or your girlfriend to put on makeup. You wouldn't like it. No. So okay. So with that, what side effect is it going to bring to the lady? Currently, I don't know what it brings, but per what I've seen so far, a lot of ladies with makeups do have wrinkles on their faces. So I think it's affecting them. I know of a lady who is not that much old, but when you look at her without makeups, she looks like an old lady, which is not supposed to be so. So every day she needs to put on the makeup just to enhance her beauty. You understand? So I believe when you appear naturally, you look so beautiful. You understand? And then you don't need to impress anybody anywhere. But there are some ladies, even before you talk to them, you need to put on the makeup before you talk to them. You understand? So that is it. Oh, makeup yeah, obia ne deria openo. And you be answer na makeup Oh, I was say ubeko baby a na wa ye kakra. Uta ye ne baby a etimi so baby. E di bawe because say amanfo baby e complaining about omonim. Obi wa ho a oye ne de na wa ka say oye ye problem a e dey amanu ni. But anya say ye ne de bia o mu a uko occasion bia na wa ye. De bia no. Oh, bet me use makeup. Madam Fubia, or your wedding recently. Or your wedding and makeup now use to Sunday now, Quacoda, it's me money, the moon in our royal. Hey, man, program with him. And so bit me your nest or go to me a bit now more than Chinese skin now. It's a money problem. Makeup na money yene de. Nkasa guess. Ebu ahono a bia opia opese o blight ansa na bia watumi apie. Tie no sa no bepe ade bia obese se wode fa nanim. Na no so no wo ye too much there ebedru baabi no na wanim ayese basa ye nya enkwachire bia daku bi ho na wupia na bia wa bright wanim kakra na afi so no ye obi ho nyame bon kokko bi ho ye chocolate color bi ho ye black color nso also wo se black no bepe ho ade a ye black bi na ade afo wanim kakra chocolate color nso also nya ade bia because wo ko market a sa nyame ne nyina obi a ne so ne de but na gas ne de wo obi ho no ayekora na abroso bebra bedo age bi no bonse ne wanim na ayedai asesa nti media nka me de me feel say eye efe eye but ne kwaso wo ye ne abroso bebre enye kwase abroso because one ba abro no kra kasa de amroso bebre bia no edin sunsanso de be kire ne nye nti tambia no se nipa wo ya de bia wo ya de ne ho be ye dai ebe fa Oh, media minyebe. Me no, dear me man fan shame ho. Because say me on say me see manyin. Eja me wo mo no hwe manim abeka say me ye young. Iko 60 years. So manim no kire say obi ase wonyine. We de no na me kire say fan show ho bebre. Me no manye me man shela anya me powder ya breso ne de powder ya na ne de bo powder obo na chalk mpo de wo se chalk ya na wo de ye wani ma apepa so fine na powder ya but ene no eniema na bu bebre nti obi aso pese ne ho ye fe e broso nti no mo ye nti me de me mefutu ane say wo mo ya nkom susu because age of 50 going no wo ya do say 50 na bo se na wani mo na ye dai na esesa wo pie na wo ye fine ana wo kwasole na bia wo twutwu anim kakra ye fine anya se wo sore anopadwale ya na wo aye serepe na wo de ko eno de enye bedu beebe no ankasa no wo se ade a wa ye na edai wontumi kura nko nipem wo so bo ha sabi ne ho nya fe to wa nya sade no na onya ho fe no ti asesa he so be ma bu ha wo di yesa wo pe
ati ase bo me bo yes ani mo na on pe ho nya wa ko no ba do ho efa nye wi a wa ko hye no baba ho efe ati ase o enye kura ebi se bi me bo uti we so ho efe wa ko hye wa dia bia ye wani ko bi bia ye wani ko ha wa ye wi ko hura bo se ni ma ye se atwintwan so ati ase enye obu anu wo so akeka nsa wede no wasi uni ama bibisa wait till one rules oh anna me boa oh kan manya nya oh da me yele kwa dem mani ya me yele kwa yes akwa be jao hu ni fa so hu ye fe so ujia apu odi bia ye wani so wani fine it's too much empower yare bibiri o yo dachi wo so wani ma ye popo o so ubaka so ma ofie fo na ya aduma wo ye ne fu kala be e de yare na abre o ho bo hu oba bi ho apo no ho what ya so po ho bo so apo no ho later no de course with the choir pam kra mama bibiri ho amo pam ho enye o boy bi owu na animu nyina ahihye wa ya wo futu wi ase so sani mani no so to din ko wi ase se woni o ni mu nyina ase Mama, good afternoon. Pacha FM is Sunday na unso. Pacha FM Lizzy. Sister Lizzy, Pacha mpese me ne ochichi nkomo kakra fa ema ho. E di enti na ma ye makeup. Oh, e makeup there. E say o ya ma ho ayefe. Na wo say ye nya na say nsese ye be ye. E ne de hu hia say o say ye makeup. Enti wo wadwincha ni say wo pese ye pa. E san say sometimes on so be shatade bia. Let's say one chew enim kakra. Won say we hu enim aye style bi but o fa enim kakra na say wa sa enim pedua na ode na na. Wa wo ye bi. E ba try. Enti Sister Lizzy, wo ko fa e bia wa ware na wo kunu say on pese wo be twetwe makeup a. Wo ni be jaya na say because wo painty. Mama na tiase na sa wan tiase dia me give up because e yase dia de be man no akotu things na so akọware nti se so mpa untumi nka se obeye ni by force abra ompe ana nti anu de ompe ba so be ma bi so ho na ni je ho so ne yere ya no ho ofe nti ye ma me atiase nti amu sai ye no e de ensusu asopa na e di brom. Okay me de minim so ayama obinum because me to me ye bi nim say be afford to each na say bi boni bi average say wo ye say e bia ne hunya fe no so nim say e bia ne hu susoso wo ho no don edenti say wo ye wonim be ye shanshan wo be wuru awie na wonim ada ne say de eti na nti anka me nkwa de anka wanja ne nim sa natural sa nya kwanse obi ko baby a there was on nya na say because amanfo mi ye ni debia no de ebia se wo kọ baabi ebia baabi no baabi de wo kọ no de a obetimi aye kakra bi na wakọ wo ba pe asa ama obi wo honom wo ye ne debia enti eye den a ema wonim so nyini ema wonyini ama wonim nyini no e beba be duru baabi afa wonye wontimi nkọ baabi a What I said make us nya me fe. Nya me fe. Wadwinche no wo mpekra Me mpekra make us ya dia me mpekra. Me mpekra. Sisi a wo ko ware na wo yese o onu de opese on hye saa da na ne hu nye fa wo be ka se da bi enti anu a wo ni bejai. Enya no ti na me ja ba me ka tre ni se. Enu aka no nkwa de I forget ho. No on use onu ananim. Because nipedia na me ware makeups. Na ebia enya warriors mfamu ba ebia wakofa girl na wunnim so onu opesa niama no na right wa hye otai hye a wudi ni beja na ubesa wudi ni beji
And I met no farmer with Jay. So see on peso be giant. I know, sir, no, my genesis, because I idea me pay. Idea open no untimin die. I idea me pay. And I know Kakra and Nipan Besses. Kakra. Omu tai shani de bia, omu tai shani de bia, omu ko hana mashe. Omu nche se bia wedding be ba ansa mashe, but de bia omu ko outside omu be she, omu ko we be she. Omu no nsusu so ben sa na ya e fa mo. Eno sa no se dakro wan sha ne ho nyefe. Enti ano abe kan ne beauty ho. But makeups ya de ano de enye kra nyamichiri. Makeups enye nyamiama wenim now the makeups ye be no so kra de enye o won say no ema ho pani mpie sa nsi ota won say na wenim na ayetan o makeup de o say yenhye o say gina bibi so ebia na o ye bibi ebia ye wale wo ana o ye wedding o say onhye and won otifie na ye hwe de ho hia say obehye na akọ ba bi nkwa de say onhye nsiesie wo ho so what say nti o say ho hia say yenhye wo omo debi omo tina fie na omo hye na na omo ko bebi ansa omo hye de nsusu aso pa na eya edi bre oh me fesa o hye ne debia na betima sel wanim so what say debia o hye de enye na ko bebi e wo mu adakuru bi na waye so what say and ye they can make more bright about the beauty. That's why they are using the makeup. Is it really necessary for them to put it on, or maybe whether it's on occasion before they can put it on, or on a normal day they should put it on? I don't think so. If you can maintain your beauty, I don't know whether you're supposed to use the makeup. But for the occasion, you are going to occasion, wedding, ceremony, so you can feel makeup. You can feel use the makeup to brighten your beauty, color, so you can make nice. So what side effects does it bring to us? The side effect is that if you are using the makeup, you can't use your natural beauty again, because your natural beauty will make like fail. So unless you are using the makeup before the beauty can fake out. But just maintain your beauty, so always you will make shine. This is so na mai we say o ma to edi bi se na nso ebe sa eno na ema wanim no ehyehe cause ano ya den hu ni sa no ano ya den ti wo ya ne de bia ema wanim no atwuntwom so atase fe beduru bebe ne wanim na atwuntwom na onim na e basa tika once of baby a wo pie sei na wo de ye wanim de fine ne de entumi ma problem so atase also so nipa se wo nyini a ko se na body na asesa ti se no be ka ho a ma body ne sesa mo so atase ma body ne sesa mo ti no wo ya no for ti se da metre ya se once of day bi a wo pie bi na wo de ye wanim ana Sunday bi wo kwa so na de kakra nye bebire so ya wo de kakra na de aye wanim de problem bi e ni na every day obi wo ho no ma se ya wa ha ebi be se kwadwuma de bia every day bi oba be se bia de bia enanim every day bia no de beduru bi no bo se na am nsusuaso akoba dia e wo mi ho a enye because nyamiansam enka saadie no but afedia ayeti se abosan na eba beji asase no enti se omu nye sa enye omu de ena adwuma bia omu si adwuma bia ni ho but media me hu se ukoto pia otakro obenya sta omu de omu pebro. So this is where we draw our curtains on today's edition on Public Opinion on Trending Matters. Watch this and every Wednesdays at 6:30 p.m. I am your host, Sandy. Bye-bye.